okukikora n'obwonko bwawe n'emikono yawe ebyo kuguma kiri ekyawe kutari nyowe kukikora then ondisha akaba niwe yakyehwezesa okukwihamu sente na n'ebindi so muri ebyo harimu ebyeshongoro harimo obutabo nk'obukutera akatabo ukashanga ondisha we ntiwarimu nakihamu sente harimu ebyo biturukukoresa engaro ziito okutera ebishishane na n'ebindi so nturiyo turebere parliament barukureta bireji omurundo gwa kabiri okubasa kongera kugitensaho kandi bakabasa kuhendera barebere aho yagariza good enough. I want to congratulate the music industry and the creatives mwena kutwara hamwe okugira ngo this bill was passed yesterday on parliament kandi aha abantu bari mu creatives babire bari present barukureba namisho gabo on parliament barukuhinguza itekeri ngo rubase okurara ryakora abarukozese byeshongoro byitu baka aninga abarukoresa ebyemikono yitekozire bakabihamu akasente twatandika kubakinjirana ahabo kuba umuntu abiro mworo kandi atiremwe sente ye ahabo kugira ngo abandi nibo bakuhendera batunjiremu mbwene systems ekimfutekateka ngo nezimwe zayombekirwe okubasa kugira ngo bariyo kwakwasa kumamba kwata umurimo gw'omuntu kugwa aninga esente yarugamu ekahendera ejiro wa mukamayo okurabira mu system zezi ezije kubane zicondoza kandi zikamanya kiri kugenda mu misho nintwara muco gukongera kumanyisa kugira ngo nibamanyisa nkabahi nibamanyisa nkaza radio stations bamanyisa nkaza TV stations bamanyisa nkamabara nibamanyisa mbwe nari kukozesa ekintu kyawe okutiha mu sente as in kuba commercial omuringogo so katurebe parliament yomwe baziyo kweshitamire ekwerekera ngo araterekesha ngoro cyawe ashashure arakozesa umurimo gwawe agushashure na mnonga abo abari ombikwatenana ebiyiye hamwe na ebikwatu katurebe amakuraga okuruga omu parliament. A question that the Copyright and Neighboring Rights Amendment Bill 2025 be read the second time. Those in favor send the contrary nay. The ayes have it. Mubago lino eriada Copyright and Neighboring Rights Bill 2025 akawaira kabadde kembiranye kabadde kamwenda kogera kungeri abantu bonna bagenda okwesa ebiye gamba ng'ennyimba n'emizannyo n'ensimbi ezirina okwebwa nnannyini kiyiye kino nawaje zigenda okuŋŋaaniranga kikiriziganyiziddwako nti omuwendo gw'ensimbi ogenda ogerekwa mu biragiro ebinaaleetebwa minisita gwakusasulwanga akabondo k'ebiyiye ebyo ebigwa nga bayita mu kitongole ekya Uganda Registration Service Bureau. The minister, in consultation with the Registrar General and stakeholders, the stakeholders being the creatives through their CMOs. And then the other one, I think, was on how payments will be done through a system that is well known to us through the bank, such that money is not, you don't just go to a radio station or an entity and you are given money in a bag. The money should go through a system that is established. I put a question that clause 9 be amended as proposed by Honorable Kabanda, agreed with the chair of the committee and confirmed by the Attorney General. Those in favor say to the contrary, nay. Ekirala kikanziddwako kwe kuwandiisa buli muntu kyabayiza okusobola okukifunamu ensimbi nga bw'oba tokiwandiisizza omulala n'akusooka okukiwandiisa kifuuka kikye. You must register because you will find it very difficult to tell someone that they're infringing your rights when they did not know they were your works. So you need to register your rights in order for you to protect yourself under the law. Omuntu yenna bw'anaakwatibwanga ng'avodde ebbago lino akusasulangayo nannyini kuyiiya mulimu guno era nga yalina n'okumuggyayo okusinziira akawaayiro ak'17. Be amended as proposed. Those in favor say on the contrary, nay. The ayes have it. Clause 1 as amended. I put a question that clause 1 as amended stands part of the bill. Those in favor say on the contrary, nay. The ayes have it. Title. I put a question that the title stands part of the bill. Those in favor say to the contrary, nay. The ayes have it. Biggweeredde ng'ebbago lino liyisiddwa wabula akulira oludda olwabula gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi n'abakuutira kuliteeka mu nkola kubanga kye kizibu ekisinga anti ng'amateeka mangi gakoleddwa naye ng'okugateeka mu nkola kizibu wala. We are all excited that the bill has been passed
But I hope we are not going to have run-ins when it comes to implementation. That's normally the problem. We hope that there will be regulations that will come through soon enough so that then actualizing of this new law gets to happen. Abayimbi bafulumye nga bayimba ennyimba z'obuwanguzi okubadde President wa Uganda Musician Association Eddie Kenzo, omumyuka we Queen Shiba Kalungi n'abalala nga beebazizza buli ssekinnoomu akoze ekisoboka okutuuka ku buwanguzi buno. Twagala kumakinga sure nti wetuviira mu kino kyonna nga munnabitone afunyeemu era ng'essente muli mu nsawo kubanga ate regulations ziyinza okulwayo, so we are still pushing. Nebaza baganda bange bonna ababaddewo n'ababadde naffe mu spirit mu mbeera yonna Mukama atuyambye kati obwannannyini buli mu ngalo zaffe, so we are very happy, tuli basanyufu kati katutandikirawo kale at least tetutudde nga tukolerera balala kati naffe tugenda tutandika okwekolerera n'abaana baffe kati nga Late Moze essaawa eno eyafa abaana be Lilian nabonaabona nabo yekka n'abakyala abalala essaawa eno music at least akuŋŋaanyizibwa ssente ezo baziwe ki abaana be, so leero ndi musanyufu nnyo. N'oyimba nga tewaliwo ky'osuubira ate n'ova ku maapu kati okukaddiwa ng'era teriyo kyoyinza kuyamba baana bo, kaakati awo tuwulira tuzzeemu essuubi. Tuli basanyufu kyotalabanga kati tukyebaliza Katonda kubanga ovanga ku muntu n'oyimba n'okola ekintu kyo n'oba nga tokifunamu oli n'akitwala n'agenda n'akikoleramu naye nga gwe tolina kyofunyeemu kibi n'ogamba ekimbeewo kyange nze kyange lwaki gwe okiteekako erinnya lyo wansi nga tewali asobola mugambako naye kati batutandike kuzange kwe bazinira ne bafuna ssente naye nga nze tebampaako. Omubaka Irale Kiyaga nga ennannyini kuleeta Bakulina agambye kino kikyali kituuza kati balinze minisita okuleeta ebiragiro ebinagobererwa olw'etteeka liteekebwe mu nkola. Yes, eyise tulinda regulations tukakase nti ddala eneeganyula abayimbi kuba regulations ziyinza okujja ng'ate zoonoona bye tukoze. Kale ekisigalidde omukulembeze w'eggwanga okussa omukono ku Bakulina olifuga etteeka olwo ebiragiro bireetebwa eri palamenti abayimbi n'abayeeya bafune emirimu gyabwe. Tuli basanyufu nga 11th Parliament nti wakiri tusiibula nga copyright law egenda kuyisibwa. Tusaba Mukama Katonda nti President agisayininge ma. Rachel Nakasi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. All right. Being its third reading and being passed, now we wait for the president to sign. Then nabwanyuma tukabasa kureba ebintu byabasagaruka mu nteeko hatunoza kushanga ekyeshongoro kya Sister Charity ekyayishongora emyaka nka 20 nyuma. There is another person who's been earning from it kurugaha YouTube kuzaha za Spotify za nkahi wakabitayo yabitayo nkamukambyo and he's earning from them kandonda okuna kubasa kumutomo bugaza amateeka n'obunamanya oshanga ngukwande makwamburura. So this time round ninyesigangu ebiragiro byongere kuhatirwa no kutegwa mwamani tubase okweba ngu chaza omunkora ngo kukishemerire kubane kiba kandi nana abakola tunes for example nobe no shanga umuntu bine cyeshongoro cyawe they are earning from it cyarushaje shanga umuntu no kishashura kongo shanga mweshonguza takutunga any percentage ninga yabireho eba erinje nabweje ne yihwayo ogo wabimanyire akabita motwani so za kushango shanga bare matunga 60% 80% otunga wonka 2%. So amerwizoba ntureba ngo at least mukama w'ekyeshongoro mukama w'omurumo nisha kuba natungo at least 60%. Then abandi bazuma 31 ka company ke ya Telecom then ka like 8.5 nako kabase okugira hande ikaza kandi tukuzo music hati nyono za kushanga hino wahandikire ekyeshongoro ekinyeshongwire hata kwa kweza kumpeche eshongoro kandi unameze 20 hati mbandinko wa mwihama kandi it was his head watekatekere bigambo ebi na no kubimpereza nkabyeshongora then produce webare nyo then nyo we nintwarira kandi twara produce hat producer ayiya ebidongo ebirazim it is his head now that is his creativity. So na waine kwa na aninga ka part yako akuyatera ekidongo so buri omwe ayine kuba natunga ho kugerera input yatiremu arukoreso bwonkobwe na nengaruze
haza ekintu manyisa ngu nibija kwambataho system oba machine zo bache zirije kuba nizimonitoringa kumanya ngu Ready Age yatereke shongoro cyananka omubwiro obu emirundi etineti ebara nanka yatereke shongoro cyananka obwire buti emirundi etineti then byona babondana then bakora ba stakeholders abandi obundi aboku gaininja ningashi abo kufunamu omu music industry nabo bashemeye kuba nibegesebo ba DJs ba MCs abakama bamabara dine kumanya heriteka okuri kora batebe byona ntuza kwantugambaho as long as chagumzamu tuza kwantukireta kongera kukigambaho ninde ba Gideon Senyomo yakiro mu field katugambire biriyo nindebe nyuma hari amaju gashenyere batkatu awi safe nanya na uramunati na Gideon nitugambire biri muno bifokwe Nongani omurumbi wa TV West amazina Nsenyumo Gideon koko wagamba ndio murembo rwambara enshonga numatwize eshahezi twentureba akashonsho ko murumo gwanje konka ebintu koko yone bigenda omuntu waburijo nchireka ari nanja kushohora urembo rwambara akubatiyo omu day 3 na mnonga kutereza urembo okuja abichkwasire ejibajesire trade order cyo no rebe kanyuma yanje obo habe harimo abashubuzi kangambe bice tutunge bingi na mnonga tugambe kangambira nogo mushubuzi ayayikira atugambire okurga kashishikana indebo wefumbasi nembeho no buhoro amazina gawo Live TV West kanda musaba urikiza mwena muri rege nka impamya tumukarara jabwe ikintu kiriyo muri mbarare shaheji nko kwanje no kusasa munonga n'abasubuzi deni namara kusasa n'abasubuzi kanje kakabe kariya kahaburo abantu bakura mbara city ekizibu cha Uganda kitwine ntuyurusiya munonga development kushara planning abo kubaza wano rekiriyo muri mbare shaheji ntugeza kukope bibiri Kampala konga Kampala wano kwa research ino butari ukurenga 17 kandi ine excuse yo kujanga ekombe ko butari abantu bayanga kuzomba butari abo kubara kataringa ka usafi akuba yangire kuzamu konkitwe mbarareje yo kureba tukopere echo twabasa kure bintu tutetebekanise mbara wano jireba tubasa kuba twino butaringa butano bonka kano bara Central Market bara Kizungu bara Rwebikona bara Koranoria na Kakoba ubu butari buturinko butwine kandi nabo butari organized so nyonga bene impabura abantu bambarara tutakarwashinjire cyo kubanza nitwende kurakurana kandi tujihagera kunko umuntu muno binga uwa mutekatekaho utakabinjiro go muntu oyinaho plane yo muterireho aha kuza so itwimbarara twine butari bukumara twineho entekateke tizengu umuntu karargaha aza so eje kintu mbasa kutwara ngekindeshe light konka utukamuzeze kuza kurugamu twine kwegendesereza aho kube pana abantu bine kwetebekaza ko mangwantu mbaza kutema abandi abantu mbaza kutema abagenzi babo abo kuba umuntu abena ihaye cyo kurya abantu bina amaroni abantu bine bizubu byinji yuwashira no mushenya tumuteriro hakuza twine kwegendesereza mudonga abantu mbaza kutemera imiryango cyo kabiri wano uza kuteka ninga bateje b'imigati ninga banzi no banzo rundenga nenunji umbyo kubana okora byona no banzo rundengano umaoteje ngano yikuza kunkoro umugati murunji so etawune bakweta city no tekubu inabantu tine ho kuza koresha bakweta tawuni ninga city otine bantu so ti wano binga abantu no ende ntunguka no yebiha oyine kubanzo plani njira abantu aba nibakuze deno bone korondachi entunguka amazina mbanye tama yanja Michael mu Rwanerizi w'abanyigiri manja Michael ibintu bigambo bye nukusaba na camera person wa Anjansi ejin day 3 nani ngamba day 3 no kutebekanisa orembo rwambara cyo no reba kwa camera person basa kutoreke cyane cyo obo numwe ahabuju obutyo ntugambaho obuzire nubushenywa omyanya eji twemerire nkaye abakumanya orembo rwambarara turi ahari baguma restaurant na mnonga bakumanya umuhando wo kushuma Kakoba no twemerere jesha
ako kabiri kari akaju kabiri karimo abapangisa nani ndeba nani mbarra miryango kabiri karimo abapangisa batano akwa ni miryango etano then wapaninga side eje ndijo harina n'abantu batarimo side eje abinjo bane bajimanyanke side ero abantu bakushemererwa abakose nyama abakoraki side ndijo natungo mugisha natungana no gwabera esimbireho abwame Senex agabanyina n'undijo mushubuzaha nyinda tugamira amazina je uwo kuruga kasheshe ni wowe ryo mushubuzaha ninga ni wori murorezi tukankwatire turebe mu kamera kankwatire utakafaye nyewe ninye omwe omurubara Road ababire barya mbe nihanga bita amazina Landroad Road ni muganga Steven niwa Baraste North South but South naho nyinemo ebikorwa nkebi ebibashenya nece kibiro Container Village eyibashenyire Kachebezi omushango togwe konka oretireki aretire bizubu bihango byo kuteganisa abanyayiganda bona aboko ekeki kibenki yambihanga omwinima abayayi abashuma bagaruka cyaro oburofa bwagaruka tubire tungwire cweka nyine Container Village ryaha yona bagikirize konko mazima bwijwire omushango to wakachebezi nawe byamurengire tebye kintu muto omushango to wakachebezi nawe tagubasa echo ncho cyakate cha Landroad Senex agaba ninde wefumba nembeho n'ubuhoro actually nyoni ntekateka echango munonga hati tindu kugamba ngo birayesimbire kurekani ako ryo mushubuzi ori development forum yambarara omazira kiro murembo rambarara notekatekero rembo so hati niyo ningamba nka expert omu business okutandisa ka sente gachi abantu ababire n'abakorera omyanya je kiro ntureba ababire bari ha streets babire bari abanyayuganda actually n'abanyambarra abundu kutekateka munabo babire bine kibaru kugita ahari imbarra city omukushashore mishoro omukhera abana b'amashomero omukuzo banks kwihamwe sente bakashashura amagoba nazo banks zikakurakurana necha mazima okutereza etawune ninchikunda kandi nintekateka nongo muri tumuhereze cyane kircho nabo harebe kibire kiriyaha ezona nesente zicwekerezibwe abantu ababire n'abakora babire n'bihamwe sente ndiyomwe ombaru kuhagera entunguka ndiyomwe mba kuhagera eja arrangement yo kutebekana setawune konka ndiyo ninjira ngo speed y'ibakitwarireho niyo erenje series abukwe cyo kubanza economy yonke kafu ntumanya ngo businesses twirenze struggling zitine sente kurwo bwa covid abantu babire n'abarya Central banks bija gukora businesses so wargayo wabahereza weeks 2 aha muntu atakwetegereza business ninga atakagikoraga rusibire nebiro 14 natekateka ngo ubwiro bwo kubuhira umuntu n'ubwinji konka ko rukubuta mutebeka nise kwarabira ariyo kuzo mbanga kwiya yoroni akamanya ngo roni cyayitagisaba girekere yabari abire ayine cyaguruze kwija kuteko business nko kumwaka kubiri n'ugutandika hato kijo kamuhereza 14 days ebinte byinshi mu isango tina harabiteke so nyoni intekateka ngo no buturabitubire ntwe nango tuboneze tawune rebeke kurunji abantu abatubishimiye kubahereza ubwire government yonka etwirene promising ngo turi tutimba amajita ntu expecting ngo amajita gahiza kutimbwa gakijo mu economy aho gapuses gakuza kufiringa so nintekateka ngo abantu ababiri bashimiye kubana bahebwo ubwire buri kumara ekice nangwa imyaka nkebiri baketebekanisa abinerono zibakarondo kubarashashure abari kuchanginga business bakarondo kubarazi changing because umuntu abire naguze myenda aharimba guta for example wamugira ngo argeho uwe tari kwetenga kwendeka munonga nabasa kutandika business ejo azumbu taratandika guze myenda kunkata nk'abantu ababire baryaha abamwe nabaguza nk'amarwa for example na capital yonke y'ibindi ebire teru kumara kati n'umuntu yakubire nakunda kuzo mu container n'umushanagurumo yaba nabasa kuzo muduka empango yondeshe hati wargayo wamuheza 14 days tarukubasa kudisposing nga stock yaine tarukubasa capacity yo kuzo mwanya ugundu gwara abase kuza kupangisa yaguza mundu kuza kumara ko capital ye so nintekateka ngo approach yitkozise
ebire tarununje munonga nka government bishimiye kwa nekora ki no kuhereza abantu ubwire ekabahereza notice abo kube binte bikuza kuzaha bikazaho overtime bikazaho umubwire buringwa butarukushana twareba containers zigaruka n'uzabire zitariho so kibire ncetagisa okugaruka kubahereza time ero kumara bakagarrayo containers zabo nguko babire baziresere konka kutari kubataha hata abantu aba baferwa businesses kandi kanso nayo yaferwa umushoro abo kuba hinero dit betero nyumwazyo umwe umba officers yajya tumushoro gwa collecting izoberi ati tugwaka collecting aho nareba ngo ico ni cibana propaganda konga mwe nawe musasire ahabwo kuba abire nakoze subwa nangwa na orders bari implementing yes neza trade order okuga kamparo ministry abantu abatebeka ni search abarino batebeka ni town okugira ngo ezo mbuteka abamwe bari gukora bito bakakora ho business bakujimanya tarukumanya what disorganizing umuntu business ncumutwara obwire bukingana ki recovery konga mwene byona byabireho ndiyo nishaba kanso yitu ndiyo nishaba kanso ngwe base okutwaza mpora aba bantu ba disoracate injire bakabihaha kubarargaha baza ombutare ovar kuteka ngo abari baboreka ngo bariho babanze babahereze grace period batakabirukanzia bakabatuntuza omukubasha bumushoro nebindi kandi obunda abantu bacine bironda yes omrubachi bose namno yasa kutegita egishaha enshonga no kuterezo rembo rambarara bachesire trade order nyino mwami Senex Agaba no mushubuzi ali development forum twaza kutamura mpora namnonga tukereze etishani cyenyini namnongi watakumanya rembo rambarara side ya kuria yari kureba ngoma batagwase kurundana na nabandi barino bagezaho okutimbura amabati kuruga ahiguru kureba ngo emishobora yabundi batungo gundi mwanya ibarazi hati kibuze kikubuzibwa Senex ekibuze kino basa kwija okingarikire abantu abargo mwanya ogunkiwe plana nakurebuza omwanya ogugwa kumagurura dadanti gwaguma gurukoraki namnonga abargo mwanya ogu nintekateka ngo omwanya ogu hate kikanseri yone tekateka okukora no kugaruka kugubeautifyinga ninjira bakasimba emiti bakihamu ebyo bitake bituru kureba birumu ebyo bitebirumu eco ninchikunda abo kuba wazo myanye ndijo eyintambwiremu za Dubai waza za nanka za China okaza ahandi imyanya za Nairobi hinatambwire really odomu town neyetenga kandi nikikuru munonga okugira ngo tube tugutebekanise konga niyo ninjira ngo ebe no tubikozere shemeye kubantu manyangu tubire ntwetenga abantu okuba bahirwa ubwire niyo problem yanje teri yakugira ngo abantu babingo mutawuni konka to abahereza bwire ki ubwo kwetebekanisa umuntu na yari yo kugira ngo changing business akore ndije yari kubasa kurango capital yene basa kugwamo ningana basa kugikora because tubur business ngo ne basa gukorerwa buri mwanya ugwayenda hat for example nga business ebiririya turi kubasa kugitwara mu katare akuturiyo ntugamba akarugazi ngo yabasa korrayo to kubasa kugitwara ngo agiteka anduzo mu katara ka anduzo ngo yabasa kororwayo so kibire ncetaga kubahereza time konkate eco kitashibireho ntwetenga gukora ki nico ndiyo nintekateka niyo solution nintekateka ngo kanse cyebishemeye kuba nebe tandikini obubatunga communication from the ministry ya trade order nko kuba kutugambira bakaba bashemeye kuba bataho engagement meetings beta bashubuzi na munonga abari kureba ngo baza kuba affected babanze babamanye nibingana ki bagaruke mu butari bwito bw'inyuma ubutwine babarambure bamanye store nanka stores ninga locations ezirumu zingana ki hati baheza kumanya ngo umwanya ogubine nuguza kwa buzobinga bashubuzabo kandi nabwe bagutebekana sabo kanka katara karugaza nkakazamu akarura roundabout kakoba nkakazamu amabatega kafumu kakare ubutari tupevinjire tarumizi ahamwe taru mashanyarazi tine na toilets z'abantu bakwasa kwejoneramo so kansebeshemeye kubanehereza abantu abatayima bakagaruka nyuma bakabanza bakatebekanisa imyanya ejo so bakamanya ngo babihaha kine hibabasindika kuza konkateje shaha tubabamanyi tubaborekere hibashemeye kubana baza mbwe nintekateka ngo tucaka renjere abo kube arumwa abine businesses ezerperishe bizukujunda abo ninshasha nabo abine ebitaru kujunda hati kakanse yimuke ezenyimerebo butarobwo ebukore repair ebrenovating abantabe garike bete abantabe garike bete ebahumurize ebatwari bateko myanyejo Senex ko mushubuzo takagenda omwami wogu namnonga bakumanya rembo rambarana warukurira ba ghetto
Live TV West just akon nko kwebembera aba ghetto eminyeto ya ghetto murembo rwambarara kandi ni woine group yawe ekiri murembo rwambara ino kigamba hoki murire jabona shanga haba mahurire ekiri murembo mbarara kikabere kiri kirungi cyonkani kikosa abantu benji munonga kandi n'abanya Uganda mu batunjiro mwanya himura basa kubata bakakorera emirimo yabo nibareberera abana babo nibahereza fizi nibashashura na rent hiba kurara nembera yensi kurango yaboneke yarya nawe yabaho nko muntu nyowe ningamba kagato president Western Region omukibuga mbarara amazina neihorere turyamureba mungeno abanya Uganda kwenda ngo basigare bene umutima murungi mu barondere hiba abata bakunganyizeho obusente barabasa kureberera abana babo nabo babeje nk'abanya Uganda twayeshengereza munonga mutukolera haryecho abo kwandi bashasha munonga hata nabana nibarara ko ngene mbera tino nje haryabo abo mushenyero buju bwabo ngero nabashaba nko mutori mu kibembo mu rurembo mbarara rera hanyuma bagira umutima murungi bagire ngo Uganda yabo no bagishemerererwemo obusinje omwami horere na munonga batakwetegereza kigambo ghetto umurembo Kampala mchakure gari skijo primary zangu mbona arebere gari umurembo rambara karuruka enkoko nakogo speaker tashi na byansi hati egarezo president wazo na getezo no mwami ihorere na munonga ba sweet kid bachi ihorere oyaheza gambeje sha niwe akurebuza iyo wakora kinwe statistics zambarara reka tugamba statistics zambarara twine mu wards twine mu divisions north na south operations zones gendo misho akwa operations zona nizikorwa omusite yona at large akwa tantureba Nkambala City North Division in a ward nki 12 tantureba mu south in a ward nki 15 that means abona bine operations zona zinekuza akuba no Kambarara okuyiza kubambarara aroba arrest bakagitaho okuba kibuga that means deka tugamba what says aku operations zeze cyakiriyo cyo kutereza urembo rambana no kwene bakwikaye ekiteka temucha nyowe aha canje mu ntekateka nangwa twine ward za 23 yes konka twabantu tugira ngo tutebekana setawuni hariho ibindi kureba ngo tibyakabire kwetenjeza because abantu bo tabatwarire mashanyarazi abantu tabatwarire mizi abantu tabakorire nguto kandi ukagira ngo hatori yonoza kuzayo kwenda amaduka obunaga mbekire gatara haprani nintekateka ngo approach ejo tero gukora because emyanye eje turi kurgamba hati oyihireho eje hagati turi ntutekateka ngo ndukiriyaringa abantu abo nibetengwa okuba bashomesibwe n'ubutwa abacira umusite turabaherize ebibakubire no expecting kuba batunjere abo kabo tabahire nguto utabahire mashanyarazi utabahire mizi nkibani kimanyisa ngo wagenda noza kuvoreka ngo bashomekwa no bombekera ha plani baza kutereza cyane cyo nkibasa kuba kitari gukora makuru abo kuba buri kimwe nicyetenga planning naba ndiyo ninyenda kugira ngo obutwa abaturiyo turukuza kwendera ihorera rukuza kutahamu hati aruho abantu abashangirwe batire ecyo kureba street ecyo kureba ajonye mu minyeto yo yiza kushahora konka security nayo abashiteka ngo babire bashemeye kuba nababa babugana izingire nangwa nyobwo bubunje bunyine ohireho abantu kuferwa businesses zabo haruhona naba hati abaza kureta insecurity yaye yongera twatekateka ngo mwanya twagudevelopinga twatekateka ngo twagukora kurungi but twahereza bantu alternatives twabahereza bwire bwo kwetebekanisa ababire bakora businesses ezo ahabwa kasente kuba kace naija kushanga takine cyari kubasa gukora konka nayenda kuriya nayenda kunywa ayina abana nibenda kuzayishomera aha muhera bamwe abine mtemefire hati no pevers twire tuzine bari kuzitera abantu tururana batera abantu pevers hati ntibayisa nguzaza ko yongera cyo so ticine makuru okubitifying umwanya ukagira ngo wagukora gwa smart gwa bamurunji konka hati insecurity okashangotine courage managing ningo tajetebekana sizi mwende yo nintekereza hati nka security bine kubipi kurango bayongeramo amani batandike patrols abantu ababararga abaza kushanga abaturi ntumanya ngo hati bacine mirumo nibetengwa ukuranga twabarinda ukuranga twabatebekanisiza
twayongera amano mu security na vigilance abantu bici tubatunga bizibu abo kubanka government ninga abarino implementing engage turiyo twenda twicarizana ngo bakoze isobwira burenge series but still ninyenda kutera umuranga abantu abarukendera abantu abarukutera karuru kuronda bebembezi ekino buturabe ntugamba ngo ni trade order konka nkajinja siche bo batire injunction okurabiro bebembezi babo bimuka because bari organized bazo mu koti yanteka injunction babahereza amezi mukaga amezi 5 okurungera kwetebekanisa twabantu turonda bebembezi nubwo gwabire guri umuramwa gwanje kugira ngo tushemeye kuba turonda umwebembezi ari kumanya ibizibu bituri kushanga haba hunke kibire we na feeling at because business barara bajenzere umuntu atakamanyaga business atakagikoraga tari kumanya icyo kumanyisa konko umuntu ayine business ari kumanya kuciri kumanyisa ashemeye kubabire nayimuka akemera n'abashubuza akagira ngo government nubwo rero yone leta cyo kutebekanisa town konka abantu bitunye ngo bwire kwetebekanisa abuka na uwe kandi kibanje mukwataho naba na feeling namanya pain yo umuntu ari kurabamo so twatutera karura kandi ubwiro buri kwije buri kurataho imyaka 5 iri kurataho tutera karuru twine bintu bituri kuba turangize okuronda abantu barase ku protecting baba turi mu town ogwe nagaba Senex umure wa Chivest abakira amazina Senyomo Gideon echo kureba ejiniyo container ebariyo nibiho mu town nibishabiti eji container wazagura isho mkoine hagati ya milioni 5 na milioni 8 konkani benda baza milioni 20 that means nankire size eriyenche echo nchije statistics za mbarara kasite inabantu abarenjiro mitwaro 25 ebinyeto niyo kushira mu bwinji Itwenga TV West erisho na nokutu tukutira hitaka ebino bitekateka by'omuntu waburijo kati twanga ntunguka konkanture omuntu waburijo yaza kuzanka yabakire na room studio obu nitwe tkonja kushera abandi bebenzi bonje tuganira akwa twine mayor twine town clerk na nabandi ba implementers batugambire ekikuwerinda TV West shamushanja gihangwe agacenchwire shahibiri nasigansenyo mu Gideon aho murembo rwambara kangaro mu studio Jemima na Charity bagumze na program ya Simuka Webare mnonga Gideon Senyomo watu ha content mpango mnonga people wanted to know what is happening kandi nyinamatiko ngo at least abantu batungaho endengo yekintu cy'endo misho omtawni kandi nintekateka ngo aharengo rwa town clerk aharengo rwa meya ngo landlord muganga yagamba ekintu bakibarengize mukono abo kuba cyaiza kusharwa kugira ngo kikorwe mu ndembo zo no mwihanga hato kwija kurgayo kaza kunzira ati nyowe naba ndyo mushubuzi nimba nimango umuntu yashasha yes no wakimanya but what can you do amerwe izoba no kuboneza ndembo na no kuzigarura mboteka kandi jemba mwana wanje aho namwe najya teremwe ntatkaba kutwate mitwe atebinwa kabaza kubihonda muntu kumetahesha mukaga gwihangwe no dire hitwika nga mazima tukume tutahe kare abukuba umuntu ari kubatine utakaja ngo babene biba ubundi babe barya baba street abatine mirma bamwe n'abantu bongeserezaho maybe benore bazagaraje n'abazihindura za chezo zona so hato umuntu aho kandi twine surviving it on town oba haba hochi so all the town nenda bantu kandi bemeringo yona exactly so when tugeze kandi ka Senex okuyagamba kujana hat police eyongera patrols obwaza peva abantu kubita bibire byakanyadero kasho hati obwa abantu baza street hati niyo street yenyine batine hokora batine location kandi of course nitutungere kuba vigilant but of course operations is chirimunzugumizamu nangutimbara yonka turebe na Fort Portal na Gande izindi cities na Kampala and that obstacle kora Kampala tutwachine excuse yo nambo ni mama munyigira kachebezi bahabo ngamazime chintu kibarenje ana mazimagara mwentu mukayaza kubaho ntateka kugira byasisikara waza kuombeka ikirungi no banzo shenye kikubacho so ni manyangu chachi taka kwishitireho nabaso butamanya ubusasa ko buru kwingana so abucishitireho ibintu ubusasa bahanga batata the same time inkora nkeje nayo kwe kubeta hendire bireho uza kushanga mwagumaho bajangu memete zaza mwojo and of course nyoni nyesigambu omyaka 5 misho tuturaze kurebe nyuma ntuza kusima tujengwe only that 30 ebe babyiro nko kubagama nwenda ku beautifying a city ebe byona kandi babukore kuja 5 years from now umutwara arebenya nakuja atoka bakatuteganisa batwatamu konkana city hati
eryo mu mbera nunji bikatushobera karamo twakubana bamahagaze indaro Uganda banyabiha tumukureba nka Rwanda ryete washikayo tokanaga kavera aha bachukwata ngo wakanaga hatkando garuko musembro kurutaro batumwene mwenda tuzenkai. So what do you want us to do? And of course tubenture bizibije kuba Kampala ebizimbe bitari mu plani nigaga mataba gutukubantureba Kampala jure kagwe kakorachi harabombe kiro mu freje hatenkanye nca karere ejejura nkejo yagwa ubundi yatwara amagaraga abantu tutandike complaining so twicirize aboko baba n'abantu aba technical harayiba kurebera hare ubundi to mishoga burija gutaka basa kureba yoko yona but of course namazi magagumiriya kira nanye ngandemera kunka kunkazanyo natera tochi njanto wayi ntereka nchirize impinduke base kuba. Alright, dakika 8 ezaraba omurishahemwe tushirimo tugumza mu mission na program ya Sisimuka obwa hatika tuzomka humero kache tuza kwantugarika n'empapura z'amakuru mutakarga TV West. Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka. Aha Nzizo 07 twaika 7 stop. Aha yes katuraba muhanguzi witu today. Yeah. Liataja tunuli at thank you for watching. Hello. Wanji. No gamba chisabo. Ije sebo. Amazina gawe. Amazina tumwinerevi. Tumwinerevi no manyo wa kuterera. Hapana. Nibanyetara Zack Banks MC the truck driver mvujiwe mpango kuruga live TV West. Nakushemererwa wishemwe akazana kuba kweta chamuka na senta no kamanya ninkamanya kurungi munonga no kamanya kurungi yego sebo garuka mo ngambira amazina gawe amazina tumwinerevi hine message yiwareba nagireba message negamba ki ngo nahangure mtwara 5 kurugumba TV West kata kuraba dwenge Ngweno tarindaho terasta bibira 38 star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bwa hati akarone kagambwaho buri hamwe. TV West Nehinda webarakiri on program ya Sisimuka and of course tushirimo tugenda mu misho kusashaha ishatu zakasheshe bitaka nuko kire akitukubantureba ebija omumpapura z'amakuru twina rupapura New Vision hamwe na rupapura Rabukedde. New Vision yeri zoba ntureba ebukwatina na sente Electoral Commission releases 105 billion shillings for election officials in Majau polling officials, drivers, security officials to be paid. Enyuma hunkareba obunda bakozero mbururu murukwesharinga mukujirambu aba election commission tibarabashashwire bitu bazina bashashura mu phases so babataka kushashwire jira masiko sente ziriyo kandi nabaza kushashura page ya mukaga no horabe no shoma amakuraga. U.S. Military General holds talks with Museveni Mbibire Bagambire Nindeba na CDF General Muhoozi Kainerugaba na Wabirariyo Bagambira Richi babukuretera omurupapura ora New Vision. Nibaja panic as 4,800 NGOs collapse
yes so njemaise of course says za NGOs zarigahona n'abantu nibasigara batine emirimo kushira munonga abanyani bitabo kora na NGOs reba habwachi eje namba erimu necendera habireho kine bindi bingi effect yeki ahabukwatirana n'ebyemirimo omuyihanga barukoretera Orutaro rwa US hamwe na Iran rukiri mu rugendo misho nibaja Trump faces coalition of the unwilling on Iran nechimanisa chi birebe omurupapura ora New Vision. Irish ambassador ningashi ambassador kurga Ireland ariyo mwihanga debe byabasibigambana na first lady Janet Kataha Museveni. Ebintu bukwatina na Computer Misuse Act nabaja court nullifies Computer Misuse Act provisions ahabwachi eriteka barishanjere null and void noza kwa no byeshumeramu bedi kwatina arichi obwahati nhaza kubana habaho chi obundo umuntu kushira mu akabanyani bitaho kabari ya TikTok obundo bakagamba families z'abantu bakajuma abantu n'ibindi bingi noza kwa no byetunjera umurupapura ra New Vision amakuru mingi New Vision ebitebo kwatine na mental health and waja mental health cases rising after elections says Butabika boss yarukurirwa rya Butabika recent debe bakujambu babenu bashaba ngo bagireho na branches abo kandi bajangwa hirwa rya Butabika population omunde yabarire yonjire kuri no bagira branches mu regions zikabenshi bayamba maybe abakube abantu maybe kabo mu western region bijambarara abakigezi bagenda handi bitini bajangu na neshonga za mental health cases ninga sho kutabko bwongo na nendwara zo bwongo kuri umuntu kweyongera babukoretera kushira mnonga between 2021 hamwe na 2024 babireta. How Mayor Nasa Sebagara was arrested in America okabe noenda bushome obimanye burura kasa tota kafera ka Toto magazine bakakuretera New Vision baramuno bagamba antarata zabana baramuno bagamba digital safety rules for privacy obumane bakira kutwabura ngo abana bitu abantu ba postinga tutakataho maybe hibakushomera address yabo tokamanya umuntu muto wakwa nabasa kwenda kushaha kabi nabasakasya ahabana babo bituna nabana bitu tubejese obwate ntubahaza tabs bari ya Facebook bari ya TikTok nibihe byo basheme kwa no postinga nibiha ebatashemerire kuba neba postinga twabantu gamba habeji turimu tuja baramuno bagamba when your child is expelled from school yonko muzire oshemerire kuba no korachi how to react omwana wamara kumbenga ishomero iwo muzire oshemerire kuba no reacting otano mutera no mutaho mwaga no gamba nawe ebibyona babukoretera omupapura New Vision watakafera pass all level competence based curriculum bakureta study materials chemistry injijaha bajireta New Vision wantumwe ina makuru mingi tinkaga shoma nkagamarayo bitu twagendo mbyemzano ntureba Hamze plan to host major ball championships bajaba muno ba upgrading achaichabo debe bari muno bakora kugira ngo umuntu bakabasa hostinga tournaments zamani tureba National Volleyball League yabachara babireta ku bintu bigendo mission nabukwatene n'imotoka zempaka Uganda and Shine in Kenya nabyo babireta n'ibindi bingi World Cup Festival due hache kutandika abashirinje kumibirizo nk'abantu mwe no basakwetunje urupapuro akasheshaka niko kurasha rwetunjire ha streets zona fona hori no basakurutunga shirinje kumibirizo nka katurebe bijo mu rupapura ora bukedde bagamba nti orutaro rugeze Israeli wanyo kutakulire byo kwerinda mu Iran eyongedde kuba Israeli Dubai ne Qatar musajja wa Trump alikulidde byonna bikwata y'olutalo ly'engendo mesho hagati ya Iran na Israel bitu America nayo erimunesha jika Israel omushongezi
bukedagabye ebyetulia idi abo batundire byabo idi nebasa kubanye nchakare ningo rwa katano so abo bahereze kutunga icyo cyo celebratingiraho okurabira mu rupapuro rwito rwa bukede abijuizo bukonje nebindi. I think you know what I am talking about. Ayagala kutunde mwanye bwerwe gwanga alina kusasura musolo chi nabyo ni ndababwaranjira hwaha shoma mworebe wana mango ino mwana ugwa ndugwe marira nkano ndakutunda umunsi za hero kagenda direct omushoro ndugwingana cyo goro kubano shashura enkalu eziri mukuzika umugaga we Masaka yafudde n'abana be nabyo babireta muwo nitshasha konkabyo na nebyarahanga itwa hatune twasa kuhinduraho tumarugo mu ruhanga aboko bariyare hinde bikutukiza amani ukarona n'uwaragambira akakuburura ubusaso karantarabo base so wichiriza arahangana abayakira riri noeteka erigendo kuwa abayimbe sente barpasinjirizwa ya nyuma abazyo kano manyangu village nebejire parliament okumare mirundi ebiri deno gwa kashatu ebona kuba past ningashi ebona kwangwa so yahereze kuba past for its third hearing kandi turinzire president ukurtekaho stamp nabwanyuma arakatandika okukora kabaka ebyabaddewo ngarambula abafiiridwe mali katwe nawe nindaba tamomu tinkwenda ngo twesize bure kumanye birikufa kabaka wawe ajja yajja kukota tuliyombye mzano Julian Chancharenjinga yajja kukota neke gazize ku rugazi Stanbic Uganda Cup ebene byemzano Barcelona ne Newcastle badinganye mu Bulaya ebena byo babukuretera bishabwe ntakuba nkushizaho ahasigara shiringi zawe 10 zikadireke za kuyamba niwe zikabasa kuretera wayogaho ukamanya binji ebyo mu rupapuro orwa bukede orimi Uganda cyo butunji charity omuhereza kandi nyine Jemima ayebare ahabwa program ya sisimuka betu turi kugikora twenka nambwen twija kubantu wakira omujeni. Yes, of course, manyanu bita basiramu ntumanye kisibo chitu ahabwe mbabaza ala turi muntu chendera and of course turi muntu tayayisa abantu bamwe na bamwe mu dini y'obusiramu batugambira urugendo rwabo ekisibo kibekiri kisawo bahato butwachendera nebihe bisheme kuba nebihindukamu nebindi binji haja tuwitu tuza kwantu mutayayisa ko arabeyize ntuza kumwanjira umbwijire konko bwahati katizo mukahumuro kace ntuza kubantu garaka mutakargati West. So ko kumara kushoboza ihureri niziza kuzomu omurusheke kandi urusheke guri open urwigwireje aboko dide mu nshonga yona urusheke kugwa kuba gwigire ni cyankimanyisa ngo ensigo yo mushija nani ensigo yo mukazi tibiri kuja kubugana ahabo kuba omubutosha nibyegitira nibubugana omurusheke urusheke ururije so byamara kubugana byamara kwegita bifominga omwana rero omwana abona kujachi kuzomuri nyinenda yes so hatwagamba akutashohoza amahuri so nabasa kushanga umuntu ayine disorder kujachi yo kutashohoza amahuri konkecho ntushira kukireba umubantu abatari kuzo mu micwe buri kwezi narishi abari kumara ubwire batajiremo so aboka ko batajire mu micwe nikibani cyereka ngo bumwe tiwashohoza ihuri so omukazi okuba nakizo mu micwe nikibani cyereka unabasa kuba nazara abuka nakishohoza ki amahuri so nobasa kwijo shume ozo ha omundo muri nyinenda
obumwe bumwe ainemu nk'ebizimba ebizimba bitukweta fibroids tibizimba bya cancer n'ebizimba bitukweta benign so tibina kazale na cancer konke ebyo nibijana n'emyaka so ebizimba ebyo kubikwa birumu nabyo nibasa kutuma omwana atagira ki atahama omundo muri nyinenda obumwe na bumwe ina butu kugira ngo nubasa kushanga yes nabasa kuba nayegita konko shanga nku omubuhangwa bwe washanga nka obukazi tiburi complete tiburi open completely nabasa kwegita no mushija yes konka twasa kugira partial bueno hina hesibiri ngene no burema yes omubuhangwa nchibasa kubaho kityo then haba hina hesibiri nchachimanyisa obumwe na bumwe no shanga ensigo zitakubona aizaraba so enshonga nkezo nizo zikubasa kutuma omukyala yaremwa kugirenda enshonga eziri primary yes ezentandikirwaho ezikubanza yes konka residents zitukweta secondaries omukazi keyo kuba yazireho akiri kubasa kutuma tazara niki egi secondary infertility nebasa kwija of course nobasa kugira ngo orusheke gwawe at first gwagwigwire later gwaziba so kurra akigarensheche yes akigarensheche echo nicho kigambe kibakozesa ngo akigarensheche okwigarensheche nishanchimanyisa ngo ensigo y'omushija na nayo mukazi tizikuja kwebwita akatwaja munizegitira nkahe omurusheke rero bona kutamburaje eri kuzankahe omundo muri nyenda kuturamu mpaka kwisa aho mucyara razarira so enshongeza kwasa kutuma ensheke zigara niki nko mukazi kugirenda ekarugamu either kurugamu ningashina wakagezaho kugihamu ekitu tukweta unsafe abortion echo nchibasa kutuma yaba nakira ensheke zayigara abwe nkosho ziriya nziza mwenkosho obumwe na bumwe no kugira ezitukweta untreated sexually transmitted infections na muno enziku ekitukweta gonorrhea narishi chlamydia ebyo byo nibasa kugira ki kandi n'abakazi nebakwata yes n'abakazi nebakwata so omuntu ko kuboda oragwize kubi nikija kutuma wagira ki ensheke zawe zigara sometimes nobasa kugira ekitukweta surgery omunda ningasho omushemezi okushemeza nacho kibasa kutuma waba no kihiringa obumwe na bumwe watunga complication mu kukira washanga ensheke zigara so enshonga ninkezo arendera condition etukweta endometriosis endometriosis ejo ni chibani chimanyisa ngu lining eri nomo omundo muri nyinenda ina lining akabubu kariya akaryo omundo muri nyinenda hati ezo cells zashwanga ahandi nkenyuma ninga shi yes outside ninga shi okashanga ziri hina ensheke ninga shi ziri hina mahudi so ebyezo ezo nazo nzibasa kugira kikurete enkojo omunda so kituma omukazi atagirenda Abanyayuganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kari kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka otaruga mboro na yasa kwanga kwata na basa kwanga kwata halo 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 yes halo wasibo tasebo sibire sebo osibireje amazina gawe ni bakwetoha amazina n'abanyita Kapa Steven no manyo wakuterera ego no areje westini waboria TV no zana kazano chamukana sente uzima na kazano bakike gukora ugamba nazana are you sure Wena sure wakazana saheji wenda kungangira aha bazo ngambire kamesa wakareba banzo checking ho no manya ku checkinga check checking kiza nikajirango enchi
emitwaro atano katakurra karuru toine matwenge kana hurro mutondizaho na hurro mutondizaho noho kuri yarubazwaho mbwenu tarindaho terasta bibira chatu na mnana star ishatu star ikumi hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe otaferwa mama nuko kusana mukubana agira misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka nkakire yawasukubana yiwakande chito chikoka kandi zuka buri kubana aribo mwana we nana izuka umusayigu yagira miso nukureka nasesha abukureka ngumwana we yagira miso nukureka nakora kina akora utakake bakandi zuka mnyaro wanje marku janti activist ni hinta buri saha emone chweka zo mu abazo bagira miso kantandika kuri jimonoka izuka kandi izuka ngonoza ko ene VJ Rama until when can you hide the truth izuka kandi ene VJ Rama the fantastic mafra story kwa ntuma kane mbera buri kimwe cyono kwa ukozere bati echibi ubukora polisi no jino miso nukaka no njya koreka unotina munyana wanje ningamanti echitunjwe choka akotone kwa no kafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you goma activist ni hinda oh emazaz guilty twegiteho aha programu yareba hindijire ahitiro kubantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe nabenire bantu kandi tegatika ngo uza kushwera ntabasa kuba nanga ko mwikuru aineke mwani in expectations zetu nabenye kokana mawana ekeriyo kujya ngo ushwe bomusheja okutina rahanga natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konka bakatunga cyo barakwenda ituntu twatugamba rungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Sho headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yigomba kushoma kintu profession cye wabenoko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte baraberemo kandi nubababina no bahabuzi obwakubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebere baryagambaki reba hindijire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga Nehindra chumwe ya umushozi no mumpanga tukiriyaha abasilamu nitubendeza okusiburukaje eshaha kwera be yashikire nitubendeza Allah okubahereza empera ngo kumbira mu kigenderire kandi nitontushabara hanga ngo atusharingira haryecho icuma kubasa kuba mu rwanirira abo kuba ariko bayinamani narwana rotine mani so nanyo muri yabo kabenisha bangunanye nkwaturwemo kastane nanye kamfurche nanye sigare nyina magara marunji haja ati abasa kwika hambire beito hara tushitire tugumiza munawe konka nito turba haja ati in our own ways so don't get bothered so much warebe mpangare yanje yeho mbetere eti yabara haka hamutwe konka amazima gari ngtwena
ntwikiriza mu kisibo ntwikiriza omukweha yaharahanga ntwikiriza mu mahanda yonere kubetirweho okubasa kweza no kuboneza imitima yitu na embiri yitu na nemyoyo yitu okubasa kwiharihi na omuhanji witu ngwenu nitaho turukutanaho abarukwikiriza mu Kristo ni tubiro bitano ebyo kwezi kwito kwa kana nitwija kuba celebratinga okufa no kuzoka kwa mukama witu Yesu Kristo so nitwe twira mu kisibo ekyecho kugira ngo nawakamare na kumakumyana ari omwihamba arukwahibwa stane atarukurya atarukunywa mpaka obuyahika ahakwitwa akazikwa kandi akabasa kusingura rufu akajake bishumuruzo akabasa kuzoka nugo matsiko geitu agutwine kugira ngo kuturufa turaguma turyabahurire harafo mbere konke myoyo yitu iraguma eryehurire kandi base kutonganirwa harubajwa ruhanga obo turi kutongarwa umutonganizo witu Yesu Kristo bwen turyaha twagaruka turiyentere bitoragarizeriya tunashekaki ebyo gambo byenu binji etsibo chemuchendera bitunsurebana nebere muno bya cities zitari zimwe na zimwe Mbara City tukareba Kampala Fort Portal Tourism City ebere muno baho bya bashubuzi ubundi kubiha aha muhanda nico kiriyamenwa y'abantu kandi ko kutwa batwagambire ebe bintu yes bakatwereza nangwito Mbara City tukahira batwezana 2 weeks bitu na 2 weeks ntumanya ngucenje bumwe nebetanguhi kandi neine kwija aha expenses zebindi turebero mbizimbe aha turebe actually nangwa abashubuzo nwajangu tokutwa bintu kuba bintu bahura kwihabanta streets bakani bamanya bunda babakwara abatembeyi maybe ari nkumisho geduka ya mutahiweye nebindi binji bari ya street bitu tureba tubatayirana no market zebizimeke byo baja displays tabakuzenda at least umuntu gira minimum ne maximum actually ya damizi ibiri aheru abukwana bo reasons z'aba city authorities ningashabebembezi city councils bakwereza nabajangu omwanya kugura aterere nibaza kufuna kuba basa kurundana kasasuro bakatereze emyanya nkejo tubakwenda oburofu mu city and of course twaza kurenka cities ezo tukubantu wenda kuko agamba za Kigali za kahi ebe bintu bakabukora and basize kukora nabo wenda batereze town yitu barebe ko yakubasa kushemera ahari ya kirungi nahatekwa kuba hariho na nekibi konkani mangu ni onosityo bwire uzanko myenda yawe omunkito zawe oyihamu ebye byatandika kuretera ekesi yawe yijurana no birabe bikirumu endasi konka ye like hatkanza hamarembo gwa hati akaguma no jwara biriye byenyuma atakena nikaguma karyako so oyenda kwa upgradinga eje yo guzire misya hato bani ware ko mukesi then riye yabanke mukuru hato korachi ojihawo either ojigaba ningoronda ahiwajita konka at least ya updating so niteka ngu na nende bozitu mu Uganda tenchizo kuza updatinga tukargo mu nkore ya kare you know then tukaguma tureba za cities ziriyo nizitambura harengo rukwingana ki nizirebe kazitantwe comparing tutana batahi bitu are we moving or we are just there seated watching things just to go nabwo eco nyina matiko kugira ngo no busasi kugira ngo bamwe baba affected and indeed we must get affected aboko nanye kundembe ningure chikomando hariyo wa mtabano wa njogo wa home of chapats nandi yo mtawu nomu nanye nemwe chitano echibir by the hey echibir ntumo mwana ashuma hariya chindetera nzam office yanje katka ntayegrasi yami ngura kachipaka mizi hariya bubwa bitano atangura izoba ndehendero mtawu manyangu at least nashohoza nyinji kurigiriro kunabani intasi so nichitekwa kutu affectinga twena umuringo gona buriyo mayi nakashasho akuyataha mkwako kunagambira ngo hariye kirungi nahatekwa ko bahekibi hato bwo busasa ntuhika tugwikiriza bu Twitter tuteka otherwise nitwe twa updatinga abire nakora bajwo muhanda utandika kuteka niwo kugira eduke yiwakorra ojo tijemana munywano wanja twira hariya nakora ayine duka so weto bamushenya nabwo cyo kanje nde mushabe tubase okurentinga hamu you know akabinje mutina renting mutina chinkebe so ebintu bya squeezing ayiriza harabaju hata nanye ndeba harabaju ntahenkito wabayine
ebyabashija ubwo cheza gure sati nempare akirebe nkitwa harubaju nahwagura. So we need to update our heads, you know, okubasa kureba mutwa improving tukatambura na norengo orwentunguka nko kurwemerire. Otherwise twakumanturebera ryofuka nico cyo kurebera bijeme moya yabwambere nico kurebera emikura yitu emufreje yijwire vere yijwire bikwije yijwire hati nyana ngambere hati wahika aha chapati yana kupakinjira nakupakinjira mukavera abo yakupakinjira wargaha warira umuduka yawe kweza kurira umuduka atu wakire kure kipapura watambika hero kandi hari bari barije kweyerera konka batakashiraha kuceyerera noza kushangusha umuyaga gwisha gwakitwara gwareba kuri ompeva gwachatkayo urire ya peva hariho umushubuzi babare mnonga hino no akaso kwara yeyere so ebintu kebintu byo bari muntu bareba then n'ekintu cyo kuregulating traffic flow abuka tube no ijana ko mutawuni oshanga nka street ezimota kabasa korabaho kandi just nabwa congestionero abuka abaraza yoshe mekuba notambura nko webigere harahabazirehe bintu oba first kuraba umuhanda gwa motoka umuhanda gwa motoka awaro stage za boda so akanya nakache so bundu abebembezi abaresereche chitenso no bareba bundi ababantu twabiha street nefato buri muntu wana tukamutereza umwanya gwe owebigere na hato webigere wabara hukora barero wa motoka kandi hati wagamba ha street taho mbizimbe mwenyine hati muzasire nazaga hati ngahari ya hosima aho kobe no hikaho no manya side na side hariho nka stepeti mwene kembaraza y'amaduka gwagwagarama so nakanya kacakari ya hagati akumuntu ine kutambuza mwibigera ari kutambura konka hataha hariho nkito hariho nkito owenkita shitamaho amaguru nagarengerero mukaka aho ine kuba noraba na nogu abamwe bino bwana bwabo buruho n'ubwetorano bazandamu then hati you are kwija kuronda icyo shime kwa noronda omutawuni kuza kurabaho mazima notomere nkito kuza kwikaha muheru zona nzibazaragira then atandika sare de hati umwe bakujuma wota kureba wota kweza babwira ryasumu simanya katorize nkahi kandi wabwe nje yazo nduka kudiretse nagwa hata aho shanga ngo habiri na haba hafiritiki washumaho omu easy view burkanya kabekaraho space bene shanke yarebeka kugira ngo umuntu noraba muri kuzoma bizimbe kuronde byo kugura bemba leta akaju bakajweka hari abareta akaju bakajweka aha bene hashanka hine light ukayeshanga hatachikweze gotine bravo so amherugwiza baninjira ngo obusaso turiyo turaba mweshaheji no kugira ngo tukabasa kuzaharengo urusitize zinde ziruho kandi sine kwa tutamburira ombire bwo meisho tutakashanga ntatuye meisho ga kamera tugumize government ejeremerwa tugumize government ejo burofa bwa tukabi ngo government eje manyabyaka ngo abantu you know ngo bino mwijorana so nabone berwana nka government kugira ngo batebekane se ba updating ecime kwanje ba updated then tubase kutamburira umuhanda ogututeka ngo nyencakare ngo basa kureterensi yitu yabahakiri then twinana neshoga yo butare bunda bamabino waja ngo hati no mutubinga numwenda tuzenkahi hari obutare obatire bita abantu tubarabugire mu andeshiko obutare government ne ba investingire ekintu changu kugurita ka obundi kombe katoza ngo mukatare kitu kakarugazi honestly koka kafa tokata aboka nini nemidara yo noje barero kashuma yo one time I got disappointed tine chiriyo kana mana katare kamani nabariyo otukabejo tubine manyachi no shanga twa compati nabo ko people don't go there aboko mbamangu tariyo ki tariyo bintu buru fresh tariyo bashubuzi tariyo ki oguyaba yineche ekitari hakiri ingwa ogwayine bugufu hati woronde we biringo owe bugufu musiga konka no shanga ryo gwe nakako nkakora shanga ningo kareki ahagatara FD bagira ngo butare bukafa tuburi mu mbera nunje tuburi mu mbera nunje abukuja tumuriyo bagire yo kabeno jota otwoka mazima kataraka tumututerereza barengwa abantu bari babutereze yo takutura exactly tukabasa so obutare bwitu no mu kugira ngo mwe tubukora ki konka kumarazeyo obundi nimwe numutandika kwa advocating and of course ababembezi bitu ekikuberemesa kukora no kugira ngo twantu mago omwazyo inabarije bakaraha hero
abantu urugaho mutawuni uraba harya taina rent taina chwo chikurija yarandingaho karoti naziguza shiringi 10 uriya naziguza shiringi 20 hati ningura hariyo guyo mukataro fero hati niwo mukatare utandika kwayo niwo kuja nkwatira hendero gira haruguto abo kubogu yakuchozo gukora so aba baruguto twabihaho wachenga twabiro chimwe completely zo mukatare kawe nani nyendori nyanya I must enter umukatarako naba ni nyenda kandi muri mubinji alternative ziriho byo mwine kuba nakora kuri jero byo mwe cyamureta ore no ntunga so ngwe numbwikiriza aba baheru tubihe niwe twakwiha teka to kuzo mukatare kora zo mukatare mbe ni nkushangaha nanguno mbobona no guza ko muri ho binji ungaha to mukatare noba watunga advantage yo kuza mwe kutekwa kutaha kandi neza kubasika natware bacite twatene na local revenue ebine bintu ebi ka municipalities districts na cities ezibe kubana biha musente aba bashubuza babe bari mu maduka ubundi kazake zezitira umuntu gamba n'abantu bashashura umushoro hari abari mu butare n'abantu bashashura umushoro aza abebe mbezi kwa kustama bajangu at least local revenue ubwo mwaka ntwenda to generating ka tujanka billion ubumwe babura kugenerating abo kuba n'abashubuzi tumuri defined nibarebe town eyijuyire konka sente z'abashuruza tekurugayo atabwacho batakubatereza bakaja akatogwa ryo mukaduka ntuza kumuyo mushorogo then imwe street abantu mu bundi nukozinga congestion ingashi omwijurano tumushashwire na tumushashwire na n'umushoro muri muntu muzibirana nabeduka abantu muntu bashashura umujoro kushubura abwacho batakubiha bakateza haruguto niwe rukuteremeza ngo ruguto ngo tabarukozire ngumanya biha kandi ogwe niwe twiroho no rukoreraho no rushisha to depreciating to kurushashura ugaruko yena ngo bagarike bakora ruguto abine kwambara shashura ukabaremesa kare gukora nemishoro tabakijibona kujitayo ona numwenda tugerista abanya-Uganda so mwe n'abanya-Uganda turebere aha the brighter side birunji ebirarugwe omurye ekiri munchi baho yese nshasha emako watanchaka business kawe konka obwa hati turebe birunji ebirarugwe nyenga umbe ningura kafe no mwazi yo bande nguzagara kwabona by the way for your information imwe bazyo mbe ndio Amazon ahiguraho areka office kombe ndomu then hine bitu bentukora rere twargesha hanki birzeciro hine umbe nyenda kohoreze sente aha mobile money konka umutogo wanje menima no nakurgesha hibiri no mufuno wa mobile niza kumubona abo kwa hina hundu kubamanya abakora bakasesha ishatu shahina so guy nyoku nargamu na kwataja kashaho kanje natambra iroko aha is a view ara intura ni deposit nje limangu wanyine nyinji obanyine nche tinkabura kushanga bazine ninga bakabasa kunkora ko kintu kwenda so kunashikaho naba harunda hambura najabishi narenga kuza kushanga tuza kwetegereza ndeba max zo bujogwa huve buri babukirizaho babutwara uri umbenye ndakwehoreza sente tiyazitunga nanye naguma ndi babare mnonga ishiranga no ina yarya natwokonya nebyo kuryo mu studio wariyo narya ubusasa bwa twisire konga bwene byaya tkahansi byo natwe twashana sa aberwiza ba uri ahenda tatundire sente kandi nanye tunazohoreza so obuhereza bwo nyo nabufacinga tunabutunga so no busasa hari ubyo konka ninteka ngo twine kwa ntwikiriza emwe bukabasa kubonera na waza kujangoza ro mwana umutunje noraba umureba urabo muri botere ndurogira uceza kasi yaho aya ino busasi ushanga kumza tumukama simwe rero ba celebrating ariro butakabwuka nteka ngo na URA okuza kuretera yenkore ya ifris bakambara abantu mutawoni barumu binji but emishore tarukorga so they are like habwenji tutafuta heje nkoreje ya ifris obundi buri waguza eki yaguza kirabo mu system tukireba then tukihaho mushoro ogurije kwa no guhera abanya-Uganda mukore nguto amarwariro na nebindi so nacyo nabo bakitireho barinzire nkora yakubasa kuba ne ruga munayo yanga nyuma omukwanalizing kwanje nko muntu ahabo kuba abakubasa korese nkorejo nabako bari mu maduka you know bar protected ari ukora
naza kugura inyanya nkaba nho naza naza kugura green pepper nho naza naza kugura ikintu cy'amashanyarazi nk'iki nho naza iki nagura kiraba hariyo mu system then sente zirgaye konko guhaguruza haruguto hatogwe ifrize risha kumushanga nkaye tinehera mushanga takushashura mushuro kandi hataona hatakombeka ile ururembo rwitu ane twenda turena n'ibintu kaza hazards ezukira kubaho mu town umurogo abaruka maybe gwatanisha ko mu kizimbe kimwe abashubuzi baba affected amen gwizano baza kwa nwenda government be compensate n'umurogo gugwiniraza abo ko ataro space abantu bana bagizire bato hariho wa kapeti hariho wa disco hariho wa CDs ibi byakwasirwa mu robo bana nuko compacted anto tureba umwe abashubuze turgayo ntenda compensation government umukuru maybe nkari kure kizimbe ashohoza listi yaba bakumanya ngo akahereza amaduka nari stage yashohuire kandi hati ni mwabo mu rubaraza n'umwenda mbe compensated at the end of the day government ja anumanya mwajabira munonga tumutererize eco naco twachaje so bakoraho kushoba nako kushoba abokati nayo government kabene korena n'abantu obunda bari organized because umukama w'ikizimbe namanya in room zigana nubo bantabara mu yesi numbasa ko numusa branding nkanu go maduka garimo at the end of the day nareba bashubuzi nibenda kwingana bishato kizimbe cyo nakije kunka n'umushoro na wewe karete yakube nafuna nareba umweti yarugayo jeso bishiba compensating tokashashira yoga nangwa kashoro kashirinje bibiri ngo je ziryo mwibiciro zibicire ngumwenu bakora hariyezo ubundi bakagiro kuba ba compensating none ushabaziha government wajimire karo burabo wajimire karo bugambiro wajimire kare mishoro wajimire karaho kutora so tujya twasiriza government konka kokuba orabize horuwawo notera tocereba kuri yo misho no mwe nogira ngo ha ngwata mukwise no kuja tumwikarire tugende tizazifu noreba nyona jemema maybe twine business izo mtawuno nce tugambira tuti bahase na banyabozurumu konko buzurumu tukashoberwa kare amaduka turiyo tugatoroka akaba rent neberi yaho URA nendo mushoro no bawaza kwehindura awamashanyarazi ocheza kugira twimusya misho hija bari abakutwara kasasuru obwe kasasura yibatwara teba na yanje ne ya wiwe yose gireho obwo beno oguruza kwa heru evera ebideya ebinanka bya dodo manyabiha ninye ndiyo ninza kushashurura kutwara hamwe akwiye ko kwezo taha ozo mukajuka kugira ngo uce ohurire oshanga ngo ebindu kushashura bingana yiwa akasheshera and when I'm not making the money zirone zitarwiwe atakushashura mushoro oriyo no shisho ruguto no tongerera kasasuro urya muhanda mbwene tinkugamba kugira ngo ito twine business on town we have konka tenda kubalansinga tukamanya cyine kugwa okwiyaho nko ku Senex ya nagamba ninteka teka ngo abantu aba bine kwamba hebwe myanya eyibaru kugwamo abo kubetawuni nebeyine emyanya etebekanisiwe kugira ngo ukakorerwe yeki ukakorerwe yeki ukaje amajugo kupangisa ukaze yo residentials ukaze yo industries aha hakaba katareka kebyo kuriya ababa bagaraji side yife baba bembaho you know agent bekansanete kwa kuberuho kugira ngo buri muntu abe accommodated omusitomu so kungu ikaha shahejo ngirango kumwaba binga did you prepare them bakete bekanisa bakamanya hibayone baza ahatebekanisiibwe bakaza bakahapangisa bakashashura nko kumukwenda bashashure then bakamanya ngo ejo party niyo yabo ninga no kwimuka mukabaha weeks 2 mukarabya ngo kikwekweto abantu ebintu bakarunda hibarabike hakabura then amuherwa izoba mukateka cyangwa tukore ntunguka and when actually abantu twabatebekanisa hataho that is where I don't go with you turagamba ko turagarike dacika zabashatu ezaraba omurushaha ibiri zakashesha watu katuzumka mu kace tuza kwantugarika Karga TV West
and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on Star Times Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show, where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3 is sponsored by Vaseline, Viat Esheri, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. Banya-Uganda, mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kari kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka. Aha! Nzizo 07 twaika 7 stop. Aha! Yes. Katuraba muhanguzi witu today. Yeah. Thank you for watching. Hello. Wanji. Nogamba chisebo. Ibye sebo. Amazina gawe. Amazina tumwinerevi. Tumwinerevi no manyo wa kuterera. Hapana. Nibanyeta Razak Banks MC the truck driver mbujiwe mpango kuruga live TV West. Nakushemererwa wishemwe. Akazana kuba kweta chamuka na center no kamanya. Ninkamanya kurungi munonga. No kamanya kurungi. Yego sebo. Garuka ngambira amazina gawe. Amazina tumwinerevi. Tumwinerevi hine message yiwareba. Nagireba message negamba chi? Ngo nahangure mtwara 5 kurugumba TV West. Yeah! Kata kuraba denge. Ngweno tarindaho terasta 238 star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe. TV Wasnehinda ho bari wachirinitwe mu program ya Sisimka uchine Jemima Hayebare hamwe na Chobutunji Charity turimu tugamba hikirimu kibaho omundembo tire muna Nambara City ayi turimu tureba abashubuzi abamuhanda barimu nabavihaho tikiri mbara yonka turebere Kampala operations nkezi zikabaho twareba Mbare turimu tureba Fort Portal naco kiri mu kigendo misho kana muri Mbara kitandikire kind of course as operations za kumara ebiro 20 abebembeze nubagira ngo umuntu nubatekateka ombero 20 ebyo nubaza kuba batererize orurembo rambara rugende aha city status uri muntu ugamba uri kugira oti abashubuzi bari muntu bababinga babatebekanisiza omwanya uwo alternative y'ibine kugira ngo bababinga street mugenda aha tureba mu bigambo bya Mbara City commercial officer omwami Alan Buhanda nagira ngo butare ubwa hate harimo imyanya vacant eri kwingana 15,000 mwene uburubu babinjire wena naba na qualifying kuzo mukatare akabuva kweta central markets hate ico nico kibine kuja bakashoborera abantu twababinga hano hari qualified kuza kuriya asheme kuba natunda cyabo katoza kureka Kampala rebizimbe byo kwa no moto wano ende myenda gendo muhamu wano ende nkito genda kuriya so nija after some time nabona baza kuja babatebekanise so nko kuba bene bakora ebirango bakugambira abantu bakibandize exactly nijaho nabo bakoze remesho bi abo kata abantu bambuza hata bazeka hariye cyo kwariye ki ndikucimanya muri mbara to muri mbara no kwe yiyo kafe naza kuri abemba abo bonka nabo bari organized so ati ninjire cyo naco bine kwija bakakigambaho bakaje no mbantu abo kati mwe n'umwabasinde kati bazaye abo ko ati nyesiga ngo abasindisire harimo abo ko abaye ibintu hotel muri hotel nayo tutwara mu central market
abo tubara harahabe bari abo tubara wacigamba kandi abo nabo business strategy karaho takajiteke kakora hariho abintu twa electronics nkoko kandi nango te kanje ngo bataho anashinyo kandi takujimanya fly baguzaho electronics on Central Market for example uzakushanga abandi nibyinje bintu bone cosmetics na n'ibindi binji cosmetics bakajango bazisheme kuba nezikora jo umwanya ogutara umucoyo ogutara exactly so bine kutereza basha zero kutereza ukanarenga utikira kome no mbashubuzi bonka nziza no kugenda no mu transport system ushangeza stage za boda ukujote no boda bazi hagati ya town central business area maybe washanga wano enda boda ino kudishanga ka Liverpool house ino kudishanga kwa mahembege nakugambira iyo tokabire you are so already iwe na nagira mu kutina na tuna ningamba tino utakwasa ku affectinga tuna nsto affectinga yoko kubota utachi meeting directly no basobutamanya oburemezo bucuruho konka abantu aba bagira oburemezo buhango mnonga ati nebintu nyonde biri hata nkabari yabari ya Central Market aha he otuju bakabakora turkwingana nanye ngo kunkwingana wazamu ebintu tubukazamo ayine kuza mucimo muri lero ngita bacara wabozire nkakana mazima okora note ko kwesasira mpaka hikaruka no katayi abinci twaratire mu namadara abo kamadara gakandi gaza kurya ka space kacakaruye so mu muntu abena stama ebintu abiteka heru bitero mushana waje ngo ibintu abite mu juma waraza hera katero mushana so be bitabonira kanoza no kura nemishango aza bintu ndubisheka I saw it was like no ara ne bintu batwira bukabe bintu bisha kasaba bakagamba karokiza no kuye bintu bajikwa ka box bajikwa ko mungaro umuntu station munda bagiteka hari nyacha karaba abashubuzana baza kuzayo kubanje bintu byabe batwire kandi atoshange no rwabo rutaro batakabasa kubireba so babicire nkahibire sefo umuntu naza kuja atakire imingato mukatwaro bushaho bwanje bushato bwashikari origa nawe nabanje kamukago shango bushabo bakubanje ni 15 hohonka hari honko bushahiye bishi nyoka ntakumanya warehouse aho muri mbarara kugira ngo nkebyo nabyo no kwasire byona ko kubijwangira no kuvuga abantu bano bajyango n'abashikari n'abitehingwa konga kambyona babana hace ebe bintu by'abantu tubuka basakuzaho kandi biri kujunda exactly kana n'abantu actually abinje babebine it's a challenge abinje babebine na isi yo kugira ngo abunda babene bakaringa operations zezi babe bari abasigaze bato nabo nkabatine chibine so babesige batane bintu byabo ngo biyone biza kukaye abo bari ya job bari employed niwe baza kwata ubusenge ina imbende nabinde bebundi bakwenda kwibo buntu bwabandi kandi baje reflectors ni jamu maybe nabo neza bababire no bakora enforcement ndeba hata nabo batandika kubakoma so honestly njana we abo kandi birate ko mu Central Market bakozera heri yonka ndebere chairman wakatari ari kujata ati nashaba ngo munda yakatari at least barondi izuba akati ko munda yakatare watahamu really enforcement agent baza kwanga abukati n'abantu baza no kwibe bintu by'abantu ko kutware umuntu naza korera kuri ka reflector jacket nawe ijabe jwanze umba enforcement bibe bintu by'abantu hati Kenyanya nko butunguruza bakede bici but of course ko kutwagamba already mwarebera abashubuzi chatanje ko nchimensa ni obundi kuwa koryo mu mberejo okabe notandika ko ntongine nze ntatwe babemba manya ngo abo tuduko to turi ahaheri ya Central Market tabakwenda bajiro tubakwasa heru aha bwenje babakoriro tudukuru tukwingana nko kuturi kokashanga ngo nabandi yo mukazi ndire mpagire gari yo bwacari to bomu yiyirizo abokati mpagire tinkushitama muna nakiribiro zati ndebe bakujya mu Central Market ekeshemerire kuberge y'abantabo abina kasente kace ito baro income anazi ngo tubakwenda ngo shango ryo mu Central Market ine wholesale Central Market ejo nebeta abakirasi yawe iro kugenda ronde kizimbe cyangwa kandi makumbe ninganira n'umuntu yajatumanya nore batabwo bujwa kaptera umuntu wa hansi we waburije ine ka capital kace naje ntona sho umuntu wa hansi ogo ubajema kugira ngo agumara umuce
arikwingana nka Sister Charity tabakwenda kwa space ya expansion atkunda atasya muhipu then kilo za shikari na stama ko buhango tubugenderana na bientasya obuhango tukumanyisa ngo nyine mweshe twingana na nyimba sawa ni muntu wansi ko nkamagaraga kozeki gajujumukire so azo mukonjero ri atumanya ni benda haza mu bintu buntu buce nareba buce kwingana ubone cyo nacyo tukora mu kibazo na rent te kwingana na nakaju na no muntu muce asho muntu muce wa meza rent ya miliyoni 2 real ngo nawe yaba muce honestly so ninjira nabo bine kwetereza ombito kebyo batangira nkoku batangira hansi abantu abahanza mu kugira ngo basheme ko bari mu Central Market na naza rent muzitereza boko inshonga yemishoro mu katarako bwa space bwabire buce kandi emishoro umwe ocanga no mushoro ninga rent necera na capital yo ino business honestly ninje cyo nchiba kitabonire bita hasigara nitubanturira ntu appreciatinga kugira ngo mutekateka aha kuboneza orembo aho ko ari yino bukikamuga ura suffocating yino bukikamuka rero ko kuzanka hari aha Mbaguta street Mbaguta street think manye ikibajandire emotoka cabaho ukapakingaho ohurire ukasigaho emotoka y'umuntu wabutosha ukazo kuza kugira wagura kuza kugaruka mu dakika 15 noshanga bagitomire abo there is kandi abantu babene badaba parking gine motoka hasigara hakanya kati wapicha ine kurabaho webijera ine kurabaho mwana ine kurabaho so honestly kandi obwarabaho noreba no one way obwarabaho bakoreka ngo ebya one way tina kubyemforcinga ni omuntu owaboda na leto saideji ondija leto kuriya owe motoke mwale to saideji ondija leto kuriya hariho double parking nko kwa wajigambere atamuherwizo baneba nka fourth parking ndimo bujeta banibgira ki oshanga bibiri nibyenda kurabana ho hagati ohurire then na nebe bindi biriho parking kuriya baraza yo sheme kwanura bundo we bijerehi na yazirehe myenda ye torajiru batemu aba kwise abantu bari batikurure bintu ha motoka bariyomba bitasiyo mu maduka arwaho na wagire na nemotoka ye hata yebuza what went wrong over what is going on right kugira ngo buryomwe abase gukora sense ngo kwara kugenda so nyamwana mutekateka kuboneza etawuni nikibani kingesimisa kurekana injangu it has to be in a chronological order eyo kugira ngo tutantira hariye kituzahariye kimazima abine byo kurya abaguze byo kurya abaguza emyenda abaguza no hotel buce ya nabo buri mu Central Market ariho no shafure ho hotel ngaho nimbasha bangu hatimwe mwe kunganye muzo myanyejo ahabo kubayereho twaza kubasinsiya muntu nakuvugana kugambira ngo harimo buje bwinji ngo abantu bakabutoroka mukare okubutoroka muno kugira ngo abantu batwira he baguruza he bay dondoro abo munda abura ki abura kukora mwe n'abahere baba binjireho hati mwije mutaho munda mwena muguruzo munda mwena mutunje ba customers kuko mbene mbatunga hariya heru byo mwena ija kutungowe agure then mutanike kutworeka sensitization nye yinkurana inyenda mutworeke ngo ko rero ndafutandika okuguza cosmetics ko kujema yagamba street yanyu neji muzamba guta mukurata babanda baryaho mumanye ngo nto twine kubanzuza mugambere na ba landlords bitu oje tumwe ni mabaha oyine kupanyiso muntu ariko naza kushubura ekintu nanka otherwise ushanga hariho emyenda aha hariho wenkito aha hariho owe mtehimbwa aha hariho wa cosmetics kwegamba kabakatogo so mwatwera mukagira ngo abembaho muzife abagaraje muzegaraje street iza kutuyamba nita bari gushopinga ebintu umanyote na nyende electronics ninjenda street age nabani nyende myenda neza kugenda street age na nyende kineza kugenda so yes town umuntu mugitereza nkamuguza mugitereze na naba bantu obundo abumuhira streets murebe ko mwatereza bo butare kugira na babasa kuzayo kandi atena fe tureme ko babamputu let us think otherwise inabo bakomera kucwane ndikukuzao kajamwe nyawe government yantama mabya katarize kai omuntu wawansi nibatsha karuru bacheza batwe hakana iwo mutogo wawe tukubasa kukora ukajota mbwene nanyekanye heyo ntandikeje nsubrenting na jemima ntaha stockings wata henkito aragure nkitagure stockings
aragure stocking zareba kakitoka runji nakakagure abo cyo takwasa kuthinkinga otherwise mindset zitubase kuzikwatamu nitwe tu upgrading otherwise enkora mbinkejo nijaguma negarzi hanga enyuma. Alright, kandi ndatukumze munekiganire ki konkabwe shaha abantu batukagumza mu bitu nsima byo mowe na hawa bari ni tom program ya simu kachiri mune gumza mu okusashaisha tu bitu twatwaza gumza munario nakugambiriwe kandi zamu kahumuro kachiri mza ibisisi na muna isha kwashemeza okusashaha isha tuzenyene mutaka arga TV West.